Kanong ba Shillong kadai gawai ke sorba kabadan hapadang kajing kerdo Bat ya kanila saki na kajing jelai jong ki kaliket haman laki kentot ke bayam kamai sngi daga ba penpoi syaki teliu yeng haman laki kendong kencerot jong kasor. Kajing kerdo jong kanong ba kamde satya namar kajing kerdo ne kajing duna jong ki telong bantan Hendrai kadai kajing pamla jong kasor kar jela kabala pensertok shikadai kinong shong kamtam kilong yeng ki baduna kayok kokot. Kanong ba Shillong kadai kesorba kabala nang he ka banang yat kisnam. Bat kani kejing nang yar jongka kalapan kai shibun kejing ekasor kar jela bahkan penbiangi kejing don kam jengin nong shong kamtam ke umbam umdi kabadai kejing don kam kemaman lagasni. Dai namar kani bekasor kar jela kelawan ra ki skim niki project ban penpoi kabapaho syaki nong shong kanong ba. Kumbalong menta kanong ba Shillong kalayo umbam umdi tang na ke project Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 1 bat Phase 2. Bat kato kane ko ne kitolong jong ka Shillong Municipal Board bat jong ki kentot baper ha kanong ba. Kumbalaong kajing nang yar jong kanong ba kalabo jing ban la pendap kajing don kam umbam umdi. Bat dai namar kane kadaw bak sarkar jela kala pentre saya ka Phase 3 jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme daga thong ban la ban penpoi paho ko umbam umdi sabarok ki Shillong kitawa kanong ba. Ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 la sedang ban pentre kam naduk kesnam arhajar hinyo arhajar pra. Hendrai wat menta balayat palat kat lai senam kene ke skim kelas akut shiteng bat kampoi chanuru. Katenat Public Health Engineering jong kesorkar jela kala pendut iki phau klor tengka ban pentre ke Phase 3 jong kene ke skim kamtam habasnai ki top hakaleng kisnong jong nong ba Shillong. Ki bobon ki top kilayang hakaleng ke jaka bat don bonru ki barang pentre haduk menta hendrai ka jingkeli ke bami kalong pala nopat katenat PHE kan penpoi syakini ki top. Ha kajing jurip UPCN lalap bagi dan buon kitop kiberada ban pentre. Hendrai kini kila terkhong bat kila sop ru dik sok pailan bat kinyut kinyer namar kajing bom dan kinong penkuat ni kinong pet. Kajing kali kami menta bahato kan kajing snai kini kitop kan long mos kawai pat kajing penserwaka ya kepisau pat ba kumbaja ha kajing thiet ki pipe rong blue bala syubo kat sabalap basyam ha girut surok kanong ba Shillong samok plang. Kat kum kajing te balayok na katenat PHE kajing pentre ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 kelas akut no tang ha hendrumer. Namar kajing bamyo jing bet na katenat Public Works Department PWD ban peniat bat ban pun ki pipe na pok surok. Udon sawi pipeline bawan nang tay na po hendrumer balik pat syalaw jen rio. Ban sam ya ko kanong temai. Yu turu la det test. Nyo ang yaki beki day ban commission no. Tau dan sawi pipe bawan nang tay ban lech po mulai put muri mulai nongkwar mulai ranghet katop mulai nongkwar ladet utu pipe bawan mulai nongkwar ula po hadu ang niya po kaniya ka rilbong bawan nang tina po saumer ula po rilbong tang ban shu connect lembag surok te hakani bingin long committee po assembly ki ong bingin pat yo permission na po ka cantonment board man project surok Henry CEO jong cantonment board ibadai kasi itu jak kendia ipasiawi ngai ong ladet pa ka permission ban connect itu. Palat ciposnam kapor kalayat bagi pat ba ki up ya ko jong ke Phase 3. Bat kumba pet menta imat kendang hap up yang sedaki posnam tada ke sorkar jela kamla ban penbet mardor ya ki jing bamya support jengmot ap deng ketenat PHE bat ketenat PWD. Kajing saateng jong ke project Phase 3 jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme kelawan ra kajing kerdo hajan barok kisnong kitau jong nong ba Shillong. Bat namar kani ki babon kilong yeng kelhap ban syania menta banyo ek umbam di da ke basyutiet nak kalikit ha kador ke barem. Kipat ba ki khmi lenti menta ba ke sorkar kan le no kajing saateng jong ke scheme kenang bakan long kajing weng no kajing kit ke bakya na ka terpeng jokti. Terbah ke sisni fi kamai. Dabi yo buan haru apo khat san hi num yo palat kata ndai te rio nyom tai si. Dan sisni yo spau ai. Fi kum kamai nagali ni. Kan terbah ke sisni fi kamai. Ni idan ma trip mentai menta pelero hamduna mar baya yo slap ai ma. Te pelero nem tai san rio nyom yo hi. Kamu semua menta kalong kumne ya sisni ya po menta khat ar tentang spau. Kalau bandai ba kabiang dang baka umpat de ka jabo na kalian so PHE ngada pikai hayeng hang ni ngidon ya ka
mau plang bagi mau gitu ki yang tang balong ka kami tu arsian laisian setiau kami tang balong ka jabo palatnya ka Kebabuan ni mentah ki uat ni mah nomor kan ka ciru ka jabo tu terus kowe nak ka jingwan ka hayang ro ka duna sebab palat kimban si kan makir ka ban syutiat mah te ban ang mulai dah dawahi mah nomor jingwan kali kemniru long ngiding yat kan ya kamai malam ni kata ada ngem ngai ba hoi ka jing diman ka diman ba po mulai ka jingbuan kali po mulai ru long ko pada long ka diman pekin ki kali non stop ki ya bete boro-boro sisnge ngita nga hanga marwai te ngabun tang hamulai mah kamda lang tingkat la nom to yu poi hi jiao im to te nadu bingon syong ni haw arajar sipo ni ngamdan eta jemut banang ban supply umma nga prakatang ta simen ndai ngape seni tanjungi long kirdo ha te nak ta jing dan kam ni majan marpa kidan kam ya pan bandring connection ni ngai IC arian ya ti kidan sakali ru banasnong ki bakamai te nai nei ru khamjinga mali tong style adan song jong ki on pan yang long set ban ai ni ban supply tengah padan ta jemut tengah sekali untuk ngai bakayat te kejing deman kejur kebun mah te nang ta kan son kejimut dia nga arsnam tu mga song ni tong tang ngaphat ili menginang song stain iti teng nang song sunhel mo tong nya sinan ko ga stop nya store pe kai kalom dong ni nang pakhat sini kendong pakhat kamyat ka mo kanang labun kali ru kata kejing diman kanang buan abading kong te kadai na katahi kadau ba ni ba kadai na kadau jong kejing kerdu palat kan te kani kejing di jongi pak komni ka kham yarap ya ki baipat namar ba teng gitu ki kali sarkar kali jong ki ayu lebuan ki bahe palat em ki kali ki mla kwador ken ki beriu ban syem te da kini pagi kali ki baret da ke jingdon ki jongi pat kini ki tanat ki baret ka kham yarap ya ki babut kajing kerdu te kadon hi setai sa mulai selai karya ru kadon sa mot siar ru kadon sa nongkuar ru kadon saudong wat hamulai nong lum ru kadon sa motor kadon sumsing kadon ki ai nang ni kan don pat ki kali ki ba kit nang ni kadon ki ba kit na thinarum bon wat tang ki ba pan permission ru kimyo ate ban ring water connection ni yang kila pen sange alut iki ba smai le ben yo connection myo na lagi pa ba le ki kwa wat ban siu kat no ki siu tang ban yo ya ka household connection ki kum nong song snong mola ni cái đồ bắp long phi phin học chít kawai ke debang em dami tikan aku kawai pat kalati por slap ngi pahu te lamar ka yang kami slap ngi yo ne tang surang slap ngi mi sho ko yang kami ki bana ki por i kham perdu ko nang ong fi zan bro sisnem tem na po ka shibnai ba susin ko thit dan ki banai bang hap thit bro shibnai sisin stio hap ban thit dan teng arsin stio long jong yon thit ko dengan jing duna jong ko ko jabo kam khoi te gan tangi plai ni pliu ki syntax ngi ke saw po ndang la de the kum la sang pe tong support ko jabo ka saw to tim ta pe happen ne thit ni hap thit na ko pat ta ka jing sisa nomor ba kanang mi ki pot ki bri lanang bon ka lanang duna ki tolong ki bangi juyo berbon solang mensua ke he menta kala sang benret dan ola ka la sang benret kat bagi senang kenang bon kat bagi senang pede kenang senang kenang bon nang bon bat kawe saka jebo la perno ke be ingi benyo ko ke bahabat kum juru benyo ko mapaho dia ka bakado hi kum kenang senang yin bense penwak lan ti da bangin hak bantiet no da ka bangin sutiet ya ko lambai ni kitangkar ba PE himaman kapor bagi wan man supply la da zamdon sakini ka bamot ngi mulai na sistem do kata ban penbiang hi yang sam